mwene turi mu district ya Roni nabwo icyo twabakira ntubashaba kimwe cyonka kututega amatu kandi mukahurira ebigambo byo wishemo kandi umugurisi weitu kandi umuzere weitu ubundi ebigambo byarikuza kugamba byona no basa kugira icyo weyamu kandi cyo rehemwa kitumungora nikibasa kugira ahi cyakutwara nabwo icyo twakwakira wishemo Patrick mukama simwe okutwakira mukayaho nabakira mukama simwe munonga okutwakira neto twashemera kwija toijo ombwire bwenjura toijo mezi toijo mungutombi mbweni to wita kitwarga ntubakizenjura kandi yimo kuno yatukomanye cyo mukutukiza kuno tubakizenjura naitwe tugine ni nyingi konka kuno eyoma abo mushenyi ne yatakawenjura umushenyi gura kwa kuginywa eyomo kensi urabo muhanda murundi ekiri kutana cyo witabo kwita ito witenguto niva kweza nemeza 3 ni kimanye twakwakira kuna abanenyeja naija nimbuza uninza wa Patrick akashagama konkana nimbuzi zina kashagama kwito witwa listre kandi cyeta kashagama mbwene kuna hikana shanga umuntu bari kweta Patrick akashagama nani nyebuza ndakagire handi zina kashagama bakarkwetana bargangaye bakahirre nga kabankeriye bizana nyonka zarwa na tatento wabire na yetwa rete baronda aze kutwabire ntuzana turiyo mu nyana ikinyatsi cyansharaka kum yijana nyakwitso mukono yandeta muka kuyahikamu bambuza ngo mbeshe gumana wa leta hati yitwaki yabagambira ati neshagama we yakwate shagama yaketatyo ngo mbwino kamweto tati kamweta shagama yanyetati and bayihaho banyeta kashagama okay etwakwakira yebare no kutwakira neto twashemera kwije mukayaho kutukubantizo mukankezi twashanga mukamayero mukayibuka twakira itwe echamana munonga nangwa nyonkanye nimbani amagara ganje gona ngakunda kugamba nabantu abangirize myaka mbene ko kushangaho kandi pranashemero amina twakushanga umuseri yanyu eji mbwene wakwenda kumanya ebiri kwatara Patrick ahitwakushanga ahantu ho buzarwa aha tuzarwa nubonyizireho abakwanyo ko nakika Yesu myangi yahinduka yanyureka niyo twakaya Tanzania niyo nambwe no nani mangu ndi Tanzania nga nabwa MTN murongo tubakagutwara bagwihaho cyansasa nargaho natakirogwa naka Airtel nabona iyo nagura na rayina nakitamusum konka kantar kugikunda kandi nkunda MTN nambwe nabingi bakabura na munonga bakuru bakaburu so kazarwe nyokazarwa umunsi bakweta obwera ntungamo district umugombo ranya kera umwishaza rya Rahama aha mugongo mshenyi ibare niyo witu ntokiza umucyangikiri narwa mama Janet mama Janet okay ukazarwa mwaka ki kazarwa umwaka gwa 20 umuntu kureba Sky TV hati oyine imyaka yenga hiyo mukuru nyine imyaka 83 imyaka 83 no cyegendesa imyaka 83 no kigamba ni kigamba imyaka 83 no reva ni ndeba imyaka 83 no hurra tokura no kisimira rahanga uko twina bagurusi benje abarenka yo munonga ni kisimira nyamuhanga kurengwe bicoye kabyange byona ne bikikora byo mbiri ibirhanga yampayire ko hangwa nabi necyo kusimira abo kwa twina bagurusi hatabaine myaka nangwa tabagurusi myaka nkaga konka no janga tacyura omweta kireba mesho tugakoreba konka myaka 83 iyo wahitse ngo byona bikirije uriyo kusimira hanga munonga so kazarwa umushaija bakana bamweta Yosia Rushunzana mwener w'abagabo mwener kari
ibyo niyo wabo ense ibyo niyo wabo kuza kuta umbungo bigorora kushuma shenyi cyo no muri benerkari nubabire barubaka amabayo nubagitwara nambuye n'abantu bayo bakabatamwe kitindisa munonga kutanyamirama kurengeza itojo iryo no witu itojo nayo ryo muri Rhama iryo muri Rhama bakagezaho kwenda kugigarra rwampara kugigarra mbarra konka bayanga abanyitojo abitara n'abayitara n'abasingo bayo bayitojo bayanga n'abashayija batarikunda kutwara bagiremera kabagiremera insi yabo hasi yabo ubuzima omukayikuru wakuzeire mere korikiko mbona tubakira mu magaragensi harabagahe akana argaho ku mpororo munonga noshuta bakarga dujumbura bargayo batyo bahita kunkana kuno bakabariyo abantu babakana babeta abaruru uko kushanga kuno ushanga nubabire nabakuma parababona bakume ngoma nibashitamanga arbagendano hata abaruru naruni ngorgana ngoryo tabakimbiri n'uruganda kabakimbi kanta kabahuraga barho nibamanyo abakuru okazarwa wenka Patrick ningo kazarwa n'abandi barho tubarho batubire harho bashatu harho James bamusima ryaha ifo nabona mutuze mu kicuwe komu cyamana nangwa kandi na cyabakayira nabo mboye n'abatabona bakamutwaraho ku cyenjojo kufurukense kweri kugenda konka bambe tubene yo mwanya bari yo mu mbi kandi ndijo aryaha kamutaganzi nabo muri isingira ubwo nayitwa Margaret na mukazi wa Nteko bambe wa James bambe ntabwo nabumbi abakuru ejo mushyikiye wo kuganira nakundira shona takwanga nga ayetegere umukutetege mukutashoma kwaketegerereza nakukundira wagambe ikigambo kirungi omutashoma konkana yetegereza abantu b'imyaka yawe abakare n'umuti challenging munonga umuntu ataragire mu ishomero konkana kukizo bwengi mukakikora muta tukana tuganira kandi tukandembo tuganira n'abari mu rembo kandi nakitwagira mu makanisa na yuri yabo kishomero abantu bayitegereza kurugo mu makanisa kurugo mu kweterana n'abantu mu kukikana kuganira mbene ko gunteko bakana bari isegi bukanga bwabo bafurafura kazana batura mu kirorero mbirorero mu emwe rero mbene iki cyamuretero kwetegereza kandi we akana akunda n'abantu nagenda mu bashomire yayitegereza yagunshwa nambwe ntatakarukutse bazaho bambe no gukora kandi we nakirahari waje mukamuteraniro mu ndembo ko rugambo rurembo nyo mu rurimi rwanjye nyitegereza ururembo rundi ururembo umurinyango rushikire ndumanyisa ki ndumanyisa mbwene ka ketabunishi ninjye nga ko mwanya gumwabe muteranda mwanya gutwabire tuteranda konkaho mukamari niho habire hetwa rembo mbwene kaba bagabe nk'abajungu abo zo ndembo imyanya icyo mbwene gimbareke ryo rembo umuntu wabo irashonga ukagenda yo agenda umurembo rw'umunonga agera yemkago kandi atayayira umugabe amanywa mbwene orurembo rukargira imyaka yaberezayo ninga muka buri muntu wabera chance kujya imyaka
abo kuba abana bakaba batari kurisiyokera bakana batina akataine na kiri kumutwarayo konka rembo kurga myaka kushongoka kona kakurga myaka 40 arho babire batorana kuza kwevugira umugabe no kumutaramira abo bakaba ba myaka 30 ana kandi wagiriye utari kugireka yashongoka ubunda yetwa babeta babatorana baza kutaramira abagenyi bityo baitu mukutarama mu beshongora batagurra bamanywa munonga umuntu makangira abantu bakari abakore ba Sky TV bansasiro koze ikigambo iki konkare ikigambo kibabeta uburari umuntu argo mukagenda arara wadativa nyenta karara rwana nkanyenta karara aheza yokweza aheza y'umwaka kuba muzo mu rembo heza yo kwire kwingana cyo kugaruka okutabara kandi twara umwaka ubwo nuru kwenda kugabirwa ushongo kirege umwaka naguheze kugurkwanga nataho kicweka kare konka kubaisha emirmone kanyane ne kanyabantu batubya zinduka kawika argayo agarkomuka kandi abo bo wangambiraho abo abar kugenda bakabe twibirari ubwo nuru kugendera iryo yo kabogenda nozo mu rembo kibankimanyu kibani kimanyu uza kutabara program za kutabara tukutabaza kutabara ugabirwayo ujanente shoreba wagiretsa hari ikitweke cyo kikutina kikutamwe kitinisi endogo gihe bumukama umugabe aho umugabe yashurukira ahitwatahira yo rugabiro ushongoka nambwe n'umukuru wanje bambergere kufa akana yevugaje munonga wabire nayetwa barandira akagabiro umugabe tekitinsa cyamani yayivuga yarara nayivuga yatanyenca kare bamutorana ningo ku president yakweta hati okay mweno umugufo umurembo akaza yabashije bahamya batsigaze barungi kashikivirungu yashika azayo murembo agabirwa shongoka kandi atacumure kushamba nayo kukakuta ikirye kicumuro nta kirinda kwara ya batu yajaya nabi tiyamanya cyamutoyire akikora ikicumuro ngiki kiwayite kicumuro umugabe amuhereze ikifubiro abayingi kucyabere kishuruka je cyamanywa amuhe ikifubiro muhurira ngo akangangwa no kubura konka akomo bamukoma ijaba morobeza ta bayakora bakana bakweta gukora yakora rembo ataha gumaye targarkaye mpaka buzima akizo mu rembo yaheza yogo mwako guyaheza yogona family ye ekayagitsigirwa agitsigira hanga ka yamanyirwa bayina barumuna Patrick ashowa hanga ka yapanyirwa ngati konka ka bana abanyabantu bakana bamanya kazoba nyamuhanga agira ati bintu bina ngubwatsiga hikawararata nabitsigira nyamuhanga atkazoba wahangire keje wajaire mukamayo nabirinda atsigahwishe atsigaho nyina atsigaho mukazuwe atabara aterandayo nabanyabushoza aterandayo nabakashare ashongoka amanywa okutabara hine kikwabene kongera muturire y'abantu abako bahati ngira ngo nishana emikago hatekero hege yamani nambwe no kukunda kutkumanya kutaho mbantu hata ntukurondera umurimo abantu abakuru nimo mwino kukunda kuri yo kwabire kukwitso kwakaro kutafungwire konka okuza yoko akeza yoko mwaka ine cyabe cyongera hakaye kikakijongera icyo kubanza kamanya amanywa munonga umwihanga
nambuye n'umugurusi wanjye akagabo watabayire yatabarayo bagenda bamutwere aha kaju ko muyaga ubu mbyamo ningira ngo nko muri Avernam nendi jonare 30 kunka kuyahika yanywanda yo no mushaija wawe naye twakagusha banywana ya mutwaro mukaye banywana cyarenga yaba ko murumuna amureta kuno witu ubwera bagarka yo kumu umushaija ubwo nambuye no akarugwaho umutabano we bishop wa Western Korea niyo Western Korea Bishop Johnson twino mujuni bantu shakanywana no mugurusi munonga tukakura ntumanya ngo ntatentu itu okay so okugenda uko no kuza kutabara no bwire umuntu yabaheza yo kakore mukago yamani ushanga mu kandi ekayi ejuya yaragamo n'abana bakaba tagwa heru kugira ngo yahikaho yagire bizubu umwana anaka abo kuba yagabwa namanywa umwana anaka akaba amanya umwana ananga umwana mugenzi we mukwato mukono arembo tarkusista nambuye nicyo cyahwereye mukuru wanjye ubu nagambero bubaza kwevuga kagushogo yamuhwereke iryo wabo arembo hayijure wababo yamuhaho kurara yamukika abingi bakabagwe yora tayine warukikira nobur hat koko gaha waza kamparo tayine hor kwikira no tegana no konga ko boyina ho kwikira Kristo gira aho washyira bakwakira utandikiraho okay obo kuba umuntu kuyabira bugana na mugenzi w'umurembo bakore mukago guma ho guhama mu ntamutasi y'umuka bubo buzare muhinduko buzare final buzuma bakana bamanya kunywana munonga bazaranwa no mukaza mutina nekika kimutina agirizi no mukomo nente irengana bayihana okay batungureka okay so Patrick ukazaho mwishomero ukatandikira mwishomero ki ukatandikira Rahama ahi wazariwe ahi nazariwe bantwara gomborra ya Rahama akara mu mushaija babere ni beta Eremia Musoke akana argashema ngunaza kunshomesa yahikayo mukaziri no shoti yakunda bwana buri kwijorra nawo nahikayo nabakubi na jarra yomwera na shakubi na rwarima abu zumurembo tayine yo tatenkazi tayine yo munyanyazi mbeno munyanyazi wa abo kuzahibaye bafutira gomborra kushoma umwaka gwa 50 anana mwenda ukazarwa 50 umwishimiro watandukana na mwenda katandiko n'imyaka nka 8 ninga mwenda mbeno munyanyazi azayo watatenkazi agire kundeba ashanga umwe mu mbe munonga arebe imra arebe kunyimi antwisa kuturkweto kutwisa kureba Sky TV n'abasokta cyitegereza ukutorora umuntu yo ni mangu mbacise ntezo ngana kuba ngo n'abantu n'ababacisa twisa hatayino tumanyire tugenda tutaha akugarumuka kwashika yabugambira tatenkuru okuyanshanga anyeta munyoreka amoreka umwe yaramoreka ubugero kuba abayire ati hariya nagwaho tatenkuru ayeta mugurusi amutonganisi atkashaga mu gukora wa muzeiro takumwenda tomumpanyo ukamugero kundi kawamwita mbweno bashitama baconya nama yo kuntwara watatenkazi
amwishaze rya Kajara Shenyi district bantwaroko uwo mushaija wabere naye to Karaka uwo mugaye yakana ashobora tatenkazi ecya leta iro umukazi ecyaremere ahi babandize kutwara ntunga mukuza kwikakusha ko biyote umukazi akabata kukonzere umukazi akaba nayanga abantu umukazi akabata kufayo akana yanga mwishorana gubwana mu rembo umukayi umuretero buremezi byo kurya kubwara kubogeza ya bingati itindi kugira ngo ni nyenyenka no bundi bukamuro benji tukatoro benji okay ubundi bukabera yuko bine tuyana hamwe hata bakutwara bantwara Kajara anyanje ya Nyabihoko njhora aza gumushaija wo mugahe akagitwire ko Museno bari kweta Kigarama gumushaija naza yo nashoma ishomero Kanyampu mbwe no kutwara hamwe niyo natandikire kumanya ngo bakantwara ayishomero kushoma ubundi kandi umuntu akuyonka watandikira MP1 amyaka mwenda ahishomero umbu watandikira nabo inabo kwishikaho watandikira nabo mu cyo kubanza cyo watandikira nimbamanya katandika no mushaija katutuba akana hariyo busera rugongi nambuye naho murumuna rya nabo no mugusi katandikana tukatandika turiyo bwana bwingina na Karakire nawe kanarga hariya rugongi nabundi bwana bwingi omushomesa wakushomesa ubona umwijwa nkashomesa uwo mwishiti wa kandi bamweta Kabigi akibaho taro okay mbona mushaija yanye rwa mirenge no mushaija rweto rwa mirenge wo mukiga akakunda kutukanga ati ndakumira kariyo rushaija ruhango rurengore rworkaka akireba nozana tinda kumira akigeramo ati ukangarana ariyo mushomesa akabana bakanga ngo mushome tutebekane tushome okay yabajya ndakumira mushitama musho tutuza tutebekane itetse rituba okay ubo gashomera yo kwita cyakangahe cyakashatu kurwo mu cyo kubanza wahikumbya kashatu nahikumu cyakashatu wakomaho nakomaho tindashomire nkashoma naza kitunga omushaija mwene tatento akana akorobo akarane agomborera yihunga yareba kushoma kwitu kurye kunkebizano yazayo yanshaba tatenka za tumutware agende korano ryo kushoma kweyongera yantwara inazana wihunga agombora yawe nakora ndagayonsa kitunga konka kariyo rugendo rurengwa twekana somura habomo n'amaguru n'ubundi bwana za kitunga shoma kutwarira mu nadabura mu cyakashatu kuwargire bakubakutura ikitunga bakugarura mu cyakashatu kwenda ngo ntandike cyo kushoma nagumizamo nahiko mu kibina cya mukaga ubu nicyo cyabire nikikomwaho primary kandi cyarengaho cyetwa junior secondary kitungo kereze ikibina cya mukaga wakika na koranizo mu cyamushanjo nakika okay Horia Sky TV iraka neri y'abantu program ne yabura omukuru neberho orwa mukaga kurugasha 3 okuzashaha ina ezekiro kandi neber naha radio 5 kurugasha 3 kuzashaha ina zekiro buri Sunday tukine omuzere weitu kandi omugurusi weitu weshemwe
Patrick Kashagama nashangwa omuseru eya Nyakago omureka kamba kandi omukegomborra district neya Isinjiro okutabara kubabere batabara baheye ibintu bingi cyo kubanza ukabogera yemikago okishongoka wamanywa oyihayo nebintu umugabe yawe irakunda wakora giye utakozire bi otasiske ningo takwire ko Patrick yatugambira umugabe yakunda gire byakora hazo kitaha ugenda na yoshemerero nkurukurga kutabara ngo mutabazi wena ninko president wakora je hataka kweta nogenda oshemerero kana wana orgent batrishwa nguto kubasa kugira yaho abo ko wayitu mukuru wihanga no baso utarigira yaho nanyi hato mukuru wihanga yanyeta ninkaija nani ngarika nimbata kora mukanisa nabo yomu ingaro ninzibika mpaka twaza kumuraho n'ikiceka cyeti cyo kubaza tusagarika n'ikiceka cyeti cya kabiri Patrick naza kutugambira kutiragariki kuyargira mu cya mukaga yaza omucyaka yazangaye niho turatandikire na Sky TV nirakari y'abantu utakargaho Sky TV irakari y'abantu. Yomshisha kuna kutumeka kwa mode shopping ndireta njukuza ati wisha wasamaha waji wajimara boka kada chotinga cheo Sasira naka kahudi dali eche kubona bona niko magara ganje niko nyine kuremeraho bambi nyaboti bizano eche kindi kugamba madamu kankushabo nyongere embogo nenkolera bambi gire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa ng'embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 ekituzi darasa nibikogo batendo bekare limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazuru umushanjuro 5 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana yange yazuru umushanjiro 20 ashatu ni shatu 11 Water, please. Can I play with Momo? No. Ha. Hey, can I play with Momo? Ha. Here's our merchant. Oh, very good. 7 mega 20. Can I play with Momo? unfortunately no Ha. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Ha. Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. ninga noyenda kumbika ikiriza kwa njurire aba Bolinus Stone Limited abarukorera kandi bakakuguza buri kikacyona echa Pavers ezo kwa mu mbuga omurangi zitari zimwe na zimwe hamwe na designs nyamwingi ezo murembe bakora concrete blocks ezo kuombekesa bashubuza tiles paving slabs na cobstones hamwe na compound walls omubindi nyamwingi kandi cyo mutano uwambura mu bwingi ebyentambura nokutesa nibashangwa muri imbarra koranoria hehe na Weybridge ahangute yambarra masaka gamba nabo anoti mushanshu noti mwenda 30 13 14 ninga noti mushanshu mukaga emwe noti ina kinana na mushanshu kinana ni 3 Bolinus Stone Limited.
abantu. Tabarcheyo kahumuro twakwakira guno murundi program yaitu eyabura omukuru aha Sky TV iraka neri abantu. We are taking Western to Central and we are bringing back Central to Western. Nira kari abantu kandi program ne yabura omukuru dativa katishabe tinkasimire nugo mazina ganje aba program weji eberi ya Sky TV burwa mukaga sheshatu okuza shaha ina ezekiro kandi neberi na Radio 5 buri Sunday kurga shaha ishatu okuza shaha ina ezekiro aturiyo muri isingiro dinka district kandi specifically turiyo mu makagomo wishemwe Patrick Akashagama agarukushangwa omuri Nyakago Kakamba omuri isingiro district nawe turi kugenda ntuganiraho nawe obutobanza kumuraho yaba natugambira ko mukago yabetambirana omuntu kuyabira shango ndijo umukutabara na nyenca kare yavuga n'umwana we ningo mwijuru yamujya taza ndi wananka ogwo mukago kabagumaho kandi gumaho mpaka nangwa gurgana ko mukago bo buzari ikinta kumanya hati cyakiroho abo kuba tuyine mishango minji ebirebi minji yo kuraba nenyuma amanyogo bakamutsigira abana yabari amanyogo nari abana bari shento amanyogo bityo banyina remi nkebyo konko mukago gwabo gwakareka bagutafungwire kandi bakabaguheze kitinisa kusinga y'umunonga nabo cyo tinkumanya nicyo nabagerera mu program eje yabura umukuru iyo ne tuhabura bingi tinkumanya mukago gukutwa kubasabugara ubundi gatukacendeze mishango y'abantu abana abori shento bukandi urishe bonangwa to ni shento abo kuba ishento muntu nishe n'uruganda rumwe neshagamemo kushanga bakwemerizo mesho gakoto ngwiyo kari ibintu byabishe bo yarga icyo njimanyisa ngo mukago kuguru mwagufungura no muhika hakuryana okuhika harevejo nabo icyo ningira ngo muciceke cyo kubanza twege mwecyo omukago go tugukwate kandi ogugumye wawa gwatsira ogugumye rero nyenca kare gutambiriwe ningo mwana wawe ninga mwishukuru wawe umuntu agendera izina tubeye nabantu umuntu nagamba izina ryeshe babura kumumanya kungagambe ryeshe nkuru ushanga barakwa kumanya bo kubishe nkuru akaba umuntu mbantu umuntu yagumaho umuntu yaturage nabantu yabe itati yabarya umwena agendera abantu ushanga umuntu nayita izina ryeshe nkuru abo kubishe nkuru akakore birungi kandi yabigenderaho nabo cyo tugumye kandi umukagogo tugutware nkakikuru abo kubana kugira ahigwa kurabya nawe cyo Patrick Obsansa kumuraho watugira ukaheze kibina cya mukaga ntakereza kitunga primary school kuwahereze kitunga ekibina cya mukaga wazahi nagwero wakagwa abo ko bankakora primary living yanjye natunga grade 2 je aza tukatombekera ishomero aho rya secondary erumuhurane beta muntu yera high school nindumanye iryo kan twaramani ryantwara sente zo mugurisi nturyombeka azar kandi za kutandika ugu mwaka ubwo gunahikire mu neza mu junior secondary umwanya gwanjye bagwita ebigombe bitandikire ebigombe ne bitandaka ebigombe multipartism bina ibyo abategekere Uganda ege bikagita kubi amusheje yita umwanya gwanjye yagwita yata mu ndisho owa grade owa grade ya kashatu nyowe bagumye ba planninga ngo bakome grade 2 yonga ogwanjye bagwita bwagenda urukureneza ko kugamba ningire ikenaga nko rukwenda kurra nko karokoka konkata nkarokoka n'abasasira abantu bakana babura busoba stand munonga nibagira ngo nubo barariyense bakananuka nagenda nataha ekitwe nanka ibanda hatshi owetero mwanya akabaye omwana akabari yowe akataruwe ninga akataru mwana we nantora ubuzarwa bwanjye ebyo bintu bikatandika kare mbwenu katandika kare bukatandika kare ubuzarwa bwanjye ekishani cyanjye cyamisha bagwita umwanya gwanjye batamundisha
Okay. Tindi kwenda kugamba amazina g'abantu ko wargireyo wazibanda nazibanda natunga yo mwanya kishomero cyo kutandika risya naryo kandi tandika konka umugenzi muntu yera kainamani kana amanye cyarukora na hata nta kigambo mu nsege na hata nta kigambo mu nsomo ishe umwana gurko kigana nawe kuzombwebembeze muntu kandi ubwo nuwe na muzire wanje muntu yera nuwishe muntu okay nanye yanzaro mudini we no mukazi we nyina muntu ogo abuko niyo nabaterizi ukitunga okay umwaka gwa kuma Rwanda anane atano nena nazibanda nashoma junior 1 nageze ibanda ejo bakana ishomero kandi yatwaba mugaye itarka gongo nitu twartandikire wari cyo bura bakaba leta bamugaye bamugaye wazo mu junior 1 nahika nazo mu junior 2 kuna nashoma ho kitweka nindara hare nindara kabagoma ziri korga kabagoma kuzibanda karahari ryo rugendo rurengwa kabagoma ko ine yo munyabuzare akari yo munyamukago ubutwatandikiraho umukago gutwatandikiraho konka mbweno imwe tumba barungi yagera umukazo tiyanyakirage namazima azomushejo gwa kana akora ibanda bahinde akana akora umusheja burwari ari sekretari we mbendero ko nazoko umukazi yanyanga yantoro bwenge yantoro bwira twatwahika hagati ya mwaka igimzano ke gisports bibireberho kandi nkoro kwiruka naza batutorana twagenda twaza kwirikira ishonara junior secondary zezabiri ziri muri nkore zona zihigayina zikore muzana nasinga mayiro ya mane kitweka omukwirika nasinga mahiro yamwe nasinga kitweka cya mayiro ibi byona bampebera bampa na baki kuna biretsero muka umukazi yaje umayishoshana hakajoshaga nkareta amabafu nkareta brangiti ya wuru yihano erkuremera yobu nakobu ubu taketse ubwire ntubweto nako biye bipe nabaningambo itutumanye ubwire ugamba ubwire kashato wero nabireta muka kunabireta muka zogo tiyana nukamutumago aza kari n'abana batarije mbona kunza kurra ndi mu kishenge izobe rindi ibyo byashyikira muka kurra nagambira mu kazo nanka mugenzi we bari yahe nyuma y'enjo no barkesho yateze zo kubaziza nanka hukumanya bakani wetaki kurra namugira taha baretsere batiyushikano itwabo baryoko uriya banza mugira ati konkamanya twantuza kusinga ngo abihimata batanagirire ibi yaba ni bwambe abantu babihurire byabiri byo kushisha konke nokwa byabiri byo kushisha konka tukarokoka tukazo munsi y'igihati twarokoka twarage nyuma nacyo natari kwenda kwija kukigamba nayo munonganoza kukigamba kigire ni kikera mbona ati mabatanagirire ati twafate omuntu omuharimu omwana atori kuraraha atogushana naija kuhanira kuba haiguru atagenzire n'abandi bazambarira baza kora emizano
aretse ebintu byona babimariraho nibamusima byebirabo omukazi ubwo urkundaza urkundisa mbwe nubwo mugenzi we amugira atereka bwamba uti umwana Ozaire barekeraho konka n'abahurire ndaga mu mporo mu kishenge ndetwa kuri ya hero iyi naretwa nyijawusiate ndetwa ifo yenjo oyanga ngo batamanya ngo wabhora batamanya ngo nabhora porra nagira ubwoba mwana we gira ubwoba tumwe nahandaye abo kuba kana abiro moje muko tahandaye kanagira ibyo kufa mediatere ibiro bitakabiri nkabishatu yampobuto yangira umukasheshe niza kushoma ataza urakukeyo atotse igihe byateye ibyo nagira abana ati kubaraza akishaye nore ibyo nibizando muhanda atora kukeje uze kunyendere kukuri yo mu kidemo abakutamusambwe ngomanye ngo ngumbagaye kagira ubwira ko natwarze kandi imporera munonga nyijakare unsugana bashuma mu kishaye escaping mutonyisha kunja ambugana na bazire cweta yegeye babaye bakora nashuma amaduka atazogenda rebe byo kurya umukishenge ati biri mu kabada ati obihe yoriye korarye kuryoze kuriya ona oze kunyendere nkuza umukiteme nisha kuntukahunda akakujura nzayo ndeba umukabada shanga Yesu waniye nungiye tutakore bitekera ahamboga mbireta tutameza ndia shemereyo donda konka shanga urukoko kurimu amutugwa gwemboga tutari kubasa kucweka shana nkoko rushara tubwenge shejerara bajombo bwishora ndia zatsigara muzuhuta mpeza ngenda za kwendengo zireta injasta nyahwe debe tukantu tayisede za kushuma amugana mbweno okono yona kwatirwirho nkwatwirho nkakwatwirho riensiyon tahamezi hedebe hansi kunkande komusinzi ngitamutwe azaruguriye itakaroho mwishya tahire mu njunu bamweta umugore nuwe yagenzera koratire kumba nindaga kwekorera nawe washyikaho ngendaho distance nkenka nka yadizumagana nazishana zonka ngabona azengerere edebere garuke nyuma ego eshatukana amwezigayo nanyanyeturaho nyeturaho ngarame ibyabiri y'umunda byona bireto nyendo nakano bari kushobwanga ababirebire nabo nabangambara mbwe no mu gishogo natungire ukayiba kandi ubu nacyeta isize kunarigire kuriye bintu ebyo binarire ntagirirho ryankwataraho kandi manya ngo hari yamate mukabadaga mwana nagayihayo natwaza mpara nashukaho umugirasi nayakiramo izi nakwataraho ombenuka naganywa gafuramo n'amate nagumza munini naheza nabiteka natwara hero akatandaro nayuziyemo naheza nuko kutandika imirimo yanjye mbe n'amatago bagira ngo nubwakoze urumurimo gw'amani tanaka ibyo baragayo umukazi agenda yitaba ibabi yabo iratahiremo bareta akagare bantaho umugore bansindika bambitse inabene aho wanjye natahira
nawe nita bendero mukaza yateze nduru ayemamarka baza kuntwara mu irwaro abazebera atamureke mutatwara umwana wa Yona mu irwaro atamutwara atabimanyira tukatubanze tuze kumugambira aboshobora banga kandi uzagambira uriyo kuri yibanda wahingura roko kandi umuntu wari kufarya banga banshitamya gara aho bagenda tugenda bambitse roko umuyirwaro kar gufashana nkahere senta tuya hate narisiri agabo hari yo mushayija murari mwene rtehende no yabire nakurirwa reri ande bare uburenganzira bunaza mu pekitanda afo aguma nje kare ibintu byanjye babitwara mbarire binabire ni korra babikebera bashanga buryo twabuyana ngo umwana wo gakeraho atakira andagurra mbaze aguma nakitwara nandagurra mbona aho nagwerera okushoma kwanje nshubuka wena mbere wo kugona gushubuka ntina murari nawe wafunzire yari umukashenge kafunzire ubundi mukaze namushangayo ndeba byabo buremeze kandi abiri umuje mukuru rwecwera zo mbasi ngenda tukambarira ngumiza muta mugurusate ni kugarira iyo tinda garkaye tonyite amagara ganje garije munsi omugambire bibereho byona mbibagambira atumanye ibyo baho tukonka tubirwa kana akunda gushomesa munonga tutinde kuzayo okushoma kumufera kutyo nyanga tarikumanya birye nyuma fueho tunaza kurisa hakahata kabiriho mateka ageberagiro kawabe no kimanya hiwe hirobtwa kababemba kimanya abantu bona akatina munywano umugurisi atinde kurgaha deba bino bushurizi umushaho birena umujanja bire araho atinde kurganka iteka ya munywano wanje ataruwe yayona tibyakorwa tiyaza kumuhababara yatina mukago bendero ngarakayo tandika gunda muri umuntu naza kurisa atuwaza kurisa ntanaza kurisa de mukuru wanje atura ruwenga ngwino twaza kwatana so kurisa na koko na jura naza kurisa narisa twarisa ente zikaziri ncyo mu kibuga zakanya twakorogo nanya nakwatsariya twakora mu rumogo ijo nargaho nareba ngo ente zafa za kakira wibur kwitente abashaho batakakanyire mbaze takakanyire ente zitu zasiskara kuzasiskara nayetenga kuza gukora ngungarireho tugarireho ente mukuru wanje yangambira atrebi ushomero yitegereze uzi kurondo kuwa pakasa nanye ngumandisi zenteze oyaga bataragire mu ishomero ataragire mu Rwanda nagenda nahikambarira nacumbukayo narondo murumo nargaho na bansindika rengere ranchezi nitandaka abamerika bakwatsire rengere bazakorra ibyo kutangaza byenyorra yente amatungo bendero banyohereza y'abaveterinary nazayo nakora sente nazireta muka twagurente nzo nabiri turureba nkakikuru twagurente tu bakutsindika yonka ba veterinary wagabota bushomere nagabota bushomere weje wakabagira ngo
kumurukikayo nibija ko batwara mu institute nuza kushoma okay so kuwashyireyo babatwara mu institute mwashoma tubarakwa kukikora banuririzo gukora koito abamerika batayenteze bika bitano ryo borani frigia n'ibindi bika hasa nakoraje munonga bije bantorana kuza kushoma mu institute ukabanza gukora utakagire mu institute konka mbwe no kumana ukora naba bakama babumba koreka buzima banyereke n'abarete bitabo kandi wagabo ushomereho cyane tero korraje okay entezabo nubona ko bo institute bwahika konka ntayine mu kazi takashoire kandi nahikira kushwera myaka 24 etano beno natandika kuronda umwishiki warhengere banze shwere rero zo mu institute na shwere abungi ikigendero cyo kugira ngo ushobore utakeze kushoka kandi nkundo kuzara yenda nguzare nari kacura na rosha ngataracura mirongera igere cyo muntu arukunda naronda mwishiki mushayija yijayo umnyarujumbura beno karambare namure yago mushayija murungi namburza ba yargo makamarungi nabuzo mukazuwe ko arabine banyani atabine atubite n'umuharati yizire nabo mwishiki wo kuzara hona namham konka yayanga kumbera w'amazima kumpikira nshomba nagenda nazayo wabo bakaba yo kwanyanjanya hoko na ibyose kandi ngimanya nore ko na mazire y'imyaka nishoma primary narebo gumucyara na mugambo buginyi nagambira umuguzi yazayo ubu twakuryo kugamba buginyi konka namutsigera amabara ko kumugambira ko naza ko kumugamba buginyi we yagabana akora ki we yagabo ryumuka atakushoma okay naragayo kunaragayo umuguzi yazayo bamuhereza twashwera nahingiho kujuga kakora ko kwa hata kwenti 12 anga kakuryo kwente mukaga nzo wajugire mukaga nzo najugire najuga nahingirwa mwagenda mukwingirwa moto kazi roke zatereka zaragaye kera pick up kabangari umugore wa pick up no kumureta ni pick up umugore wawe wamta pick up ne waza pick up na toish twata bakabagaita batugayita mwagaitirwe kitunga mwagaitwo twagaitwa mushayija w'umunyamahanga kakuma kana gamba ko hayoro no yatugayitsire referend kakuma okay umugurisi yagabakiro n'ubwikuru baruho bukayera umutomo gurisi wandi aho rwagati y'imyaka ye neza gukora kandi ko namushyitsi muka atumanya tor kugenda yagabo wandebera akanyiteho atereka mbabagani sezenti na mukuru wawe terebe zawo aho razitege yaza nonda kugaruka urengere gukora hatubaza kubagana sezenti nonda kuza kushoma hatubaza kuhereza eka yawe n'inte zawe bazi impereza amanya tema 30 nashabashagaro naza kwitsigera mukuru wanjye ati ninze basi ono tutor kutsigara mu ntezanaka mukwija kuryanda mukangana ati nazitsigarire mukora atasigaye nazirise ko aratazirisize aziryeho nareba ngo ne cyangiso ngo tumurise zagirente nyingi zirenge ntagonda nashitama twarisa
okushoma wakorgaho ko wabere watungira nakorgaho na institute nagireka twarisa tezakanya zayohoka zakanya zahikarkun kuzafunda yo nuko kugira ntuje ko okay wahereze wa ente kuzakanyire wafarka wisha ko nisha ko kije twatwire munonga aba bashoire bazeire bakivira ngo nabandi bakwa banje okay okuza kwija kuno yabo kwa nari family yo nabengi barikuno okuza kwija kuno no wabandize yakahabagambira kwija no muronda akari yabaitu agabwari yomushaija w'omugaheka tenguzi munyanya mama Jenetungu ariyo weitu na yare twarhanga ni ngiro mukatare nabo nambugana nataha narga wabo hariya ka riyosho naija kuno nambuza tariyo mwanya atumuze kugura atugwa beterine ataza bakasinda bahwamani atumbwe numuze kugura ndumbeshi ni mpikiro atoijo mpikire ngenda abarumuna banje bakaba ikire ahanshe bapangize batuire no gumuramu wabo nabagenzi babo kunahi komuka kunyoni nkirga kuri yo witobwera kunahi kayo nabatumaho ntumugende muzeka kamba ikicweke kibar kweta kakamba hari yo mwanya gwa beterine mugurebe tugure bayija kuno bombi ogumurumu nanje rya nande akafu kubashikayo bashanga kogoro azana bagona gisari bakama bagona nubaguza ebeye tari basinzire nabagucwana sako kugenda kuza yabasinze baza bantuma hona isha twagura umwanya nuko kwijako nuko kushanga hati nuko kunshanga hati okay otwiraha emyaka merengwa ngira ngo naho wahatuire mu tukakashika nyawe ubu twagura umwanya ni 9 na gumu konkanyonka ijana ijana na mukaga habanza barumuna banje na mutabano wanje bayija bazo mu myanya y'ibyo barisa bari patri ko buyija ha 9 na gumwe nyunganye no mwaka gumu oko ino mwaka gumu obweja nyunganye no mwaka gumu patri mbene konka bwanyuma y'imyaka igina neja nakushanga ubuzima nemba bose arhentana so aha okutura ogumwanya kutura kunuya nahi warigire ibintu byona nibikirakirana arhentana so kunuya nahi mwabene mutaha ntana se kabaho konka habwe bitwekoreire uburimezi twabwemera eki tukashanga yensi ifuire yembundu z'abashuma omuritando okuzumu konkente ni hanguhirwa ni igenda ni setuka ubu ikikuru cyabihima kakuriye ente kusetuka ikariyo bunyatse cyonga ikakanya kazari ikakanya okay abana babire barabato nkogu kivuyire utwinaha bamutorana kuza kushoma bya RDU yashomogu yabo umugweraro yabyeturira mu kimwebe mbundu bazi umukwatse yayija yatambire nsege n'abagenzi be namushaije barkweta amatsiko n'abagenzi babo bakwatanise nabo ese bagitambira abashoma bahunga abamwe bakwato bakomo ese yakira yati twata naisha nabashangamo ubu kantinde ngo ubumwanya nubona abire mbuzire nguru mu mutabano wanje mbone kandi kuyayomoka kuyarebeka naisha
na Africa nation okay obwire ensiku yayo mukire ya Africa yeja yashanga kunuya abandi kandi batura hamwe nkeke mu kuyaba natugambira oriya ha Sky TV iraka n'iryabantu program ne yabura omukuru ekitweka cyaitu ekyakabira aho cyagarikira ntuza kumuraho mwe bare kureba Sky TV abana b'amashomera bari mu bihumuro ntubakira kandi tubashemerera abereze P7 n'abarkwetekateka kuzomusiniye yo kubanza ntubashemerera umbyaro byaitu mu makagaitu ningasho mu makaganyu abereze siniya kana na imwe ntubakira mwe bare kureba program eyabura omukuru ituma nendwarambi munonga ni hano twaza kumuraho umukitweke kutaraga cyo mukitweke kindi Patrick anyenda ngo tumugarire kacika cyenyuma aha mukazogo wa muhiro butwa aragarikireyo namanya hari